Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kastufi, kelas 6 Ibnu Sina, Mr. Padu, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Saya akan membacakan Quran Surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, wa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.